Kubor naga Khlem jong Nongtrei Hima. Nongtrei SSA gibran hakalama jong all Meghalaya SSA Non-Teaching Staff Association haka artarik menailar arajar arpusau kilalaj banya kendo yu Vijay Kumar Commissioner and Secretary jong Sarkar Jilla Secretariat banlaj banya keren haka bedai bat kijing dawa ka bakilabu hakmat jong Sarkar haka ni kijing laj kendo kini ginong yalam gilapan pau yu kijing bemhun bat kani kijing kendo bat Vijay Kumar da ka ba kilapan pau bagani kijing kendo kalong kumba ki Kraid Hajuh Hajuh Khlem Sngewthuh bat Khlem Jingmih bat barok ki dekhot kim shimla hun satya haga jingya keren berkilat pathai khubor nakaliang ke presiden ke kong Jennifer June Sindrem kalaya tho ban kaliang sarkar jilla kala ong bakin shong perkhat biang haga bedai berkani ka kam Nongtrei kala ong ru ba sakat no sin pat ba ka sarkar kan shong perkhan Shuh kala ong ru ba kat ba kimpat yo ya ka jingdawan naga benta ban kintiu ya ka turap naga arpu 1% ya ka prapo persen ya ka bai Nongtrei tad lei ru kinam khi naga te ka jaka ka bakila penlong ya ka jingya khi naga sit in demonstration ka balong hamal ki kala tho ru ba naga yang ka sarkar kala ong penban ba kan ai khendiat ya ka turap jongki ba nadu menchwa ka sarkar kala ong kumta Nongtrei mentala pratli ki snem ka sarkar kam shimpat penkiu ya ka turap jongki Nongtrei SSA Kemudian wilayah tergi, bahaya ke komiti la form ni, kata rationalization committee la form. Hoi la form kata komiti, hendak yang ni jangan benda, nak share kerat Hajuh tu yang Sngewthuh Shuh koi Shaei. Dia ada bak outcome kam Khlem koi kan, kata outcome expected outcome, but ni ru komiti member ni mohon. Namar balai, nimpat namar kadibendan kat kum ke terms and reference ni kempoi iki point. Khlem cover itu di point kalau waste of time ini kalau use dah sang mansan ni committee ini ru ka association ni bangin petpau bangin hun dia kan ka bangi one mentas ni hoi ki ong ngin shong biang ngin shong kan no sen ngin shong adin chidai to meta ki khat sa sin hala sni hasdi kata tayo garban wan dia meta ngin wan biang chani ka wi sni kan wan kan shiu banai ni ar banai ni lai banai ni kimtip ya kata tenda ini kat bapak yo hi ka demand juni ka 40% kata 1% baru tak 4% ini ngim ya pra nang teng ngim ya sit in demonstration baik kan ka agitation juni kan continue baik hadu bangin dala yo ta demand juni em yong ba ngin le shop kendiat kan ni kam kendiat ka di bangin temprano ini ngim ko ban tempra ini namar ni da jinjenjang ni form ni nan batai pi pres ngapat batai hi da ne beling form ni association ni form ni association namar balai hakpor arjar arpho Hakapur hajar arpau bon ki member juni ki bayo ya kam kom CRC ki BRC ki block ki itu yo ya kam covid duty dan PPE dan anything ki hable covid duty ki hable kolek ki PGI ki hable kini kitai kilai bande cebrok ki jaka house to house visit nang ta idan na plan juni ki ba khlat no so kia bano ya ta kumasan rengut ki khlat na mabele video ya ta jimpang tena kata kadau dena covid ipangayu tu kimtip Shuh namar balai kila trip kam shitam pala ngili akum nang inform ni association ni ban agitate dia ni bangin wan chani agitation inform ni association ke balai meng social aid te gijaji ngilum mi pisah ndik kan ka bangi don a na para member begitu ki pisah bangi yo pan ni patch association sa isya kitu gi sem yo kita namar dan tek gi sem ba soul member mo earning member mo pane kami ni, teng di kami, teng di kepa, majority kembali ngul semua di kepa, juga ye. Tiada kata kadau, kinalor kidi kiba besar kaya yang sem. Tiada kata kadau ngi kolek kata pisang, ngi asyaki. Kata kadi kejimut bangi lom yang bangi form yang association kejongi. Hendak andang ipet pada plasnem bagi mele yang ni tingwan kan bangi yang mo. Hendak ada penhun yang community ngi tu so diau dekat jingkia tidak benar. Mentah penculik by force, iki berkait pun ailah ini bangin penilang ini ya ki jingkan jingdia kena kalian ka jongiru kan dia concern mo nimla kan bangin ong ba in rai bangin shim kata ka ik ba mentah si kila ada ban discuss hoi ngitip kidi bubun kam ndai ngiri ben Sngewthuh ru ka kam jongiru la long ba concern marmila ka po jongiru kala thli te ka yin ka sam ka jongi khon kiti jongiru la jenja na kata kadau Nongtrei ru hata ka jaka ka ba ka pati ba yangi bangi haban be itu kikun kiti ba kambon jusuk ndai lak ia boka jaka ngari jongi ndai wala kata la da kikim Sngewthuh yangi menta kin supen jlan sa community ngiru ngim la ka ngim hun ba ngim accept ba ngiru ngim la bande ka
bancu penjalan ke po ikwa ngikir paruhi bah bakindale kata komiti bagi form pengindek no but pendap lagi kam ni ru bengin yo lech lagi yang sisa Petang benda tu mereka ni oh ya ka agitation ngin pedang ngin beteng deh ngim dan jeng sisa ngim dan kam sebanyak kendo namar balai i chief minister lahi ke tu order bagi di terms and condition rum lasat Hima i tengah try ikwa tamakin kata komiti bahkan pendap nak kamram kamkloy tangga tahi ke jing member